مرحبا دمش حوالی هجان تماشاوان دلال من برین هاج مشوار سوزک دابو مگوتو دماز دی سهر ما قدسه از هرم سینگوکا جوهین کرد و شور چند گوتناش ول بیشم نهاز دکمه از لبان سینگوکا جوهی کرد این سبینمه اونی به ماچاوا چدبه گوری وزانن دی ناف قوم کرداده ازدی هنه اگب اولی جدا هاتنه گردان ازدی هنه مسیحی هنه مسلمان هنه اشتر بجم زرتوش هین هنه و جهو هنه دیروکا جهو او کرداجی وقت دما مرز دیروکا جهوی مزد که وگو دنیا دا یکا گحری زود اسپیکریه بجهو یاده کنگی دست بید که بری حضرت عیسی 586 585 ده نبوکدنزار ایریشی قدس ات که وقتا ایریشی قدس ات که گوری گوتن او تورات دشمرد بجه سرگونک وک 8 سال 7 سال 86 سال گوی بدومه و دم که بستنه دست بید که چی دیگه نبوکدنزار قدس خراب دکه جهردو دخل گشت که و جهوی حری مزن هرم به عشیره راتکه وادبه بابلی بری بیجی در که تشتگو سات شبیش علی آسوریا گرتن سر زاروکن اسرائیل آنجام بیجن ایبرانی آنجی جهوی بله کنگی ست سال حفظت حسیدی ده سارگون مساکریه pardon Salman Asar مساکریه چی کریه دیسا گرتیه سر اسرائیل گوری چیروکش مرد بیجه 13 قوم جهوی هنه دور ده 12 قوم یعنی 10 قوم جو هولی راکرنه دو قومانه یک جو وندا بویه وقتا مرا وان چیروکا کشتکا باهل بهاوه که دینه جی کی روشک و نک دنش مدد که با جاکا کرد کدنه کردا و جوهیا جو کده هفدو ناس کرنه تکیلی بچای دست بید که دو سه توریل سر بهنه یک دیبیجن دا مسلمانه سر گرتیه سر اسرائیل و 10 قوم شغلی را کرنه دوشتنه و یک وندا بویه او قوم وندایی جی اگه سلمان سر بزوره کوچ بری باکور المزرعه بوتا کلیل و بجیه بونه دناف کرده وندا بونه بکرداره تفهم بونه هنه کرد بونه جو هنه او بونه کرد و زردوش وندا بونه چونه نجبه یهودی بگ گل مقام کرد یک جوان ای وندا اولا توری پیچکی دن برفره مزنه او يجي دمك كن ده بالجسدك مزن امامادات كن زي تشاب كن ان شاء الله وندور ده حبسكي بينن توريها داد بيجنكو وقتها اف كوجبريا مزن دس بيك تشون بابيله وفارس انجي ام بيجن بارس وقتها تين سردستي انا بوكات نظر جهولو رادكن بوان بارساره قوم جوانجي كردن كرد وجهود ورده هبدون استكن وكرد بيجن هيك سردست بارساج او تبي بارس بركه امبرياله كامبراطورها قلت مازنه قال قوم سردست سر بخوهنا و بحكم بارسادنا اللي بخو قراليه اخو كان بيبين بالورده بيجن كرد وجويه هدو ناس كده كردا درفت دا جويه غوغ نولات خو اول خو بدل خو بيجين وهنا جيب كردا رمانه وجهوتي لاف كردا دسبرج يعني جهوتيه كردا 2500 ساله هي نزدیک 2500 ساله جوهی کردن جوهو امکارن بین هنه دوباره روش شاید چه جوهو کوچ برد بین گله قطعم سروات چه بین ورده حتی 100 ساله یکمین پیش حضرت عیسی لور لکردستان باشور لهولری قرالیتک تی آوا کرن آدیابای یا اردبای قرالیت آوی جیتی را گوتن ناوی پیچکی زوره جیب خودی دویز مزک مزش ور دبن دبنی بیسن یعنی آدیابانه آنجی قرالیت دست بید که وقتا جوهو و روما شارک مزن دکن سال که ده او قرالیت آدیابانه آگل هولر آوابویه دوده دبینین که وقتا جوهو و امپراتوریا روما گل که شارد که هفته و سیه ده لقدسه دوده برنا گلک آلیکاریه که مزن جو قدسه ده چنه که سلاحن گا زیرن گا شروانن دوشوی هاوی ده وقتام دیرو که جوتین مزن ویاجی اف پیکاتن و اوالیکاریا کردا کردین جوهیم کرد گالیکاری دایا قدسه جبینا کن دل کی پیروز و قیمت دمینن افرو جا تکیلی کو سنبرا کردا و جهوتی ده هن ذاتن دم اون دیرو که کردا مزد کن نتو قومی و یکتی تجاری نبی سری تشتک سرکی چی بوده اول و مذهب و طریقات هر دم پیشا یکیتی و نتویا کردا بنا وقت استانی گودن حسب که لوان ذکر کن کردا کردن جهو القدس بگرینی
Evnoha hundre sinagoga gümüşvar karkır. Gümüşebiniya despeka Cumhuriyet de derbasi qamışo dibin. Li qamışo ekiti kwançe dibe ev jinavi qubka cuhuyaye. Bajar nisebin emzan diroka cuhuya jigel ki ciki taybet u girin digre. Dama egleş nisebine biçin merdine pişti ama 5 dakika egleş nisebine derken millet çepe mezekin aliye qamışlo ve qubke karim bibinin evji qubka yek seroki oli cuhuyaye heremeye. از وصلني زيك شي بكم حب كي جوارا اف هندري تشكيا سيناغوكا وايا اف كانجي ابا بويا سيناغوك حزار ونحسد سيو حشتان با ابايا اشترف جهوين قش قامشلو خاتنا لبر ابا بويا جهوش كوچونا قامشلو جن سيبين يچونا قامشلو zaten böyle gite goten قامشلو جي بعرده جوان كريه ابا بويا بشكل كي لآلی خودسه بچنه اوجی پروگرام خوی داوید منچه کبو اودره محلك هادي خوش لجي نزيكي محنا يهودا محلك كردايا ولو تيزاني يعني محلك هادي كامل مكارم بيشن ووقتها سوكان محنا يهودا جي دقرن قالك دكان ودكانداري وش عمك شي دبيجن ام كردن كردي جوان نزان لمزن كرديا بادميه فناهاتن محلامه آن جهوین کرد مزکن وانه کنجو نریوان مکارم ببینن از او سانیشانی وبلن بفر مثلا بفر ده گل کی تاریخ ویا از بکم حبکی بفر ده بجه دنابرا دیجا فرات ده اف موزاییک جبون قومین بج کردستانی و ایرانی هاتن سر şeref avan ser onur avan hatiye çekirin zaten onu dibinin ev şahsiyetine kurdu Faris u cuhu pevrena ev yazıcı birci jiçik istandene tora istandene biji xode emir daye ku her rojeke ev cegim ve biros kuru onu leve gerin yani ze cih bidime onu bir وقت لهذا دري هي الفرجي بلدية دخلتها يعني دري أبدا كل خوش بو لبلي افضل هردر كولان لا افجي شركة من دوغو merhaba Duygu. Merhaba. Çağayı. Çok kaçıyorum ya. أبجي من بالين هم نها وقمقط هم لمحلا جهوين كرد يا دا كردين جهو از بعضكم كردين جهو راستره مش خارج دقارن لفردوسة سيناغوك يقدن هنا ايج جهوية سوريا هاتنا هنا ايج جهوية جيراني هاتنا هنا 3 سال beri az لفر دمشقم خانمك çok davet makine destem ditim go galot chitke go halu meselem ave go çağıt medgerem go tiki go azi Kurdên Muslime em davetî mala xwe kiribûn ji min ku Tirkçe kirin havaya ev jî gogon got ji wan sinagogan yeke Praniyê karim bêjim qewmê ji herêma Mezrabota an Mezopotamya hatine li vê mehelê cî bûne Kurd jî Kurdên cihû jî ji wan qewma yeke û yekî ew qewmekî vir bi Qudsê bi rastî cihek taybet û mezin girtiye Mala biz hatim ev bû Xwedî hat bîra min bir qata tu dabû ev sinagoga Keliyadin derxist yek şwayek edim vaye hicel bêjin Kurdistana Başûr Iraq dibêje û Kurdistana Iraqê abrastî wilo nav dike ev jî sinagoga Kurdên Başûrî ne Nahajî ez mehne Yehuda me ev sûka Qudsê a herî mezin e birê her der cîfekî, çerez, pantîfka û goşt çi bûn Dîk erzan e neqrabe yani bu İsrail û Tel Aviv wextan bifikirin esnafê wê ez karim bêjim sedî heftê Kurd e li bir gelek cara kişandine ez bu ara sohbet zaten cî stevdine cê herim cin
Ur dastê xweş başî de mana navê cî waniye navê kurê min e ez ê kênî dî her bijî min xurme tiştê wisa bistînim. أنا من كردك جهوية شتا عمل فيكيهم بخواسن شبه خورمي ويجي كي خوشن شتا زركم والبرن كي حشك دوغو ben de susadım ya. Babası nereliydi? أبا شنو بدي سيرهم نعمل أبا شنو أنا ما أخذ أبوشة Şey dedi, babasının da dedesi var. Hangi şehri biliyor musun? Hangi şey? Neyse yani. موجود بساندو كيلو بستان شام Sando. Ha biliyorum. كيف ساندو כן. كم كيلو كلام بيكو הוא כורדי, אני לא. כן, אני כורדי. כן, כן. بله ابیده من سر کردن جهود ورد داوود با اسیدارم ببیده نو هرمی سرچاند و هرم کردستانی از هیم بهتر چکن و مهم بهتر سر باخفن وگم گفت به شروع خواه و بالیکاری خواه و به پارکرنا وان زانیاریا و نگله کی آلیکاری بدن چاند و هنرا و هبونا كورمانجيتي وكرديتي وقالك سباس حتى جال دمي نخشي ده دم باش